زكية أنا مخبينا مهرب. والله خبيني. حاجة. لماذا لا عايشة؟ İçine toz girmesin, işte böcek girmesin, saman girmesin diye bu şekilde şeyler yaptık. Türler olsun yerlerini. Daha temiz, daha hijyenik olsun diye. ...14-15 ton bulunuyor. Biz oralara da fabrikalara gönderiyoruz. Onlar da salça yapıyor. Yaklaşık 100 dönüm ekiyoruz biz burada. 100 dönüm kapya biber. Karışık ekiyoruz. Maraş, şili, acılı kapya, tatlı kapya şeklinde biz ekiyoruz. Bir de dolmalık da ekiyoruz. Deniyoruz. Her türlü biberi deniyoruz. Bölgemize göre hangisi iyi kötü onu da öğrenmeye çalışıyoruz. Hasattan memnunuz. Yaklaşık bir dönümde yaklaşık 7 ton 8 ton biz alıyoruz. Dönem boyunca. Şili biberi de aynı şekilde. Şili biberinin biraz işçiliği var. Biz şu anda bunu satamıyoruz maalesef. Para etmiyor. Lokantacılar şu anda mesela marketlerde 100 lira biz bunu haldekiler bizden 20 TL falan fiyat istiyor. Bu güzel biberi zaten gördüğünüz gibi. زراعة مهندسينا تشي از ام چاوت كن ام چاوت چين ازويش ترى بيجم جورا بيجم نورمال دا ام الفيدي جنم وجا ونيسك ام تشينن ام نهكات تشينن فقط مديد جو يشجو ام تكن gerçekten yani ما tatminna ki hem maddi anlamda hem çiğ olarak أجبر ولو أم ينالمشي سبزبون أم ينالمشي سبزبون سبزة أم شلو تكن سبزة ما جورافا كي خو ما شلو قط ما جو أمي هر تشتي خو دوغالة مي تشيكن اشتوخم حتى صون ورنا ما صالشة أوا بعجان أم شلو تكن أم توخم تينن أم هردكو وكا جنم أم حاضر تكن أم تشينن ودان هواويجي ام işçiye mahana aglabe wana pirekin ten şevrama ten الصباح حتى ايفاري بيبري ما ددنا هاف وبايرا اموا بيبرا تينن ام تشون ام واناد نقينن بيشي ام واناد راخن حبكي زواد بن وش بشرجي ام واناد خن ماكينه ذاتا وديت ماكينة وانا هورد كي يعني وكا شلو اشتري بيجم وانا هورد كي دبي وكا ماست دبن وكا ماست ذاتا بيرك نها زانن بيشلو صالحة اما çünkü يجبرجو ام işletmek küçükün ام جي وكا مالي çetkin doğal olarak ام çetkin پشتی گوم او آوا بعجان مدار خرج مكينة اموانا ديسا برطافكي اموانا تخنا فا تشيكادا والفي دي جي زواد بن يعني
ava wêna em derxin jî em derdixin jî em bêjin û peyra em wana dixine ambalaja da gor îstekê gor teleba wênakê kiloluk û 5 kiloluk em wana dixin ambalaja da em gor xwe îçerika wê jî em yaz dikin Tirkiye em yaz dikin îçerika wê bêçî têde heye ûrin çiya û son ûrnama ava û peyra jî satişa wê hem cihêma di ciha cihêma hene dikanê me hene hem de jî internet üzerî em difroşin em dixwazin ku çiftçiyê me jî yûnelmişî va îşa bibin çünkü klasîk ziraat weke berî hem insana tatmîn nake maddi olarak hem de jî ev iş yani hizmetekî başa em mewlo dît gıdaya gıda gelkî önemliye vê dönema me da gıda xera dibin üretim fabrikasyon gerçekten jî her tişt navana da çê dibin ama êma doğalin belago doğalin jî insan gerçekten jî vana ürünê me tercih dikin. Teşekkür.